I actually was proud to perform some of the first same-sex marriages as an elected official in 2004. A lot of people have evolved since then, but back in 2004. Here's my plan to stop the chemical, physical, and emotional mutilation of our youth. On day one, Dinni wano neno yara me love America, I love America giname ucho a Bible. ridiculous, a process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this? I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. Please welcome the Vice President of the United States, Kamala Harris. Good afternoon. Good afternoon. Good. Eto jamma me jatimere chani I love America. Ka yini bedo a Bible student no bedo ngata me maru kwano jiri. Mi yini bedo kede interest in yango ngoa me jatimere I love America. Da miti in yanga tutwal. Tin yo tumiti onen yara motimere I love America. Berere tieni ngo boti na Kristayo. Ka yini bedo Kristayo. Nga kina jora riom Trump Donald Trump onyo Harris nga me yin numiru chunyi bedi kome tutwal inge ya tutwal nyo nga me nu miru yini bole kwir kanu yini bedo dana me ti lobo America wan do shutinge ya beri awon machane yara bedo I lobo America yara na sha Trump bino nuo kwir million piera biro ya ngwen itutumia mia biro itutumia boro mia dek piera bichu ya biro eka Kamala Harris senu kwir million piera biro itutumia mia bongwen piera biro wia bongwen mia biro piera biro wia bongwen monu kwira me Kamala Harris nuo eno eka man electoral votes Trump tenuongo mia deka para rio amemono percent piera beach itonera beach eka Harris tenuongo mia rio piera bichiel mia rio piera rio wia bichiel mono percent piera ngwen wia boro now man ko beningo iya chaki ame Kamala Harris nyuta chalo achung nyo Joe Biden nyut Kamala Harris atera achala chung ama chung ite party me Democrat maro binu bedi kom dahoni attack total ikaramo organizing kere di PM log nyolar log debate Kamala Harris dang report ko bani utema be total loho roma malo de lawyer dang Trump ko temi jo ber kere mara adui ko attack total eto jamu binu bedo lokere diere kanu Trump te woti gaining gufu bit woti nungu gufa duong attack total na hate tunu na hayane lanyo kwir me bedo president of America me namba piera ngwen we abiro dong now achala Kristayo an ko penya ichu a Biden karashel kede Trump
ameo karcha kanu kalo Biden utomiyo Biden lok eka to kalo Trump utomiyo Trump lok yin achala kristayo inui romo yero ng'aya kina joni Biden tia koboni wan to mitu ni America beloba me war twera jo ana neno ni jo war twera jo ame buru aluj peo wonogi wehogi oberke twerogi mondang mirbedi twerogi me yero ka mito gwako gini yicha munuo gini nyomi to wanyo yigi uko Trump ito shelta kobani pe an gamet na pe binu chwako ko pe onyo yich pe binu chwako ko pe bura luj pe binu chwako ko pe lok kokom jo kai ba kai yini beri sho di dira nyena maman romi yi lok er ko rom lok yin komini yen me cho ni ngolo utomi yi bedo ba ma daho pienu yin ko ni pe mi to bedo da pe mi to beri cho mi ti be daho monu enu Trump ko ni enu pe ye so achala kristayo komba me yini ko ni bera kristayo uber ngata me lobo yo Yesu nyinga Christian bedo ya nying Yesu nyo Christ so yina chalo a kristayo ngara chelta chwako ko di tim masha ame yini ko mi ngeo ni tinjiri pe ye nyo Bible pe ye eka ngara chel peta chwako yin nui yero mene mono ko apeny na machela me an konwa penyi kede chake jo bero ko buko pikom policy at Trump me cutting kony amenu mier bini Africa kan kede gengo immigrants ni jo me wor lobo mor ni aliali Trump dia petia mirja ko bani en ichego wankio gyoko jo ame ya wor aliali ya Africa ya Haiti ya Kwene ya Mexico adoy lo America aliali gin ogengo ko jo kenta go ni man bo tim ameti ruto twal pe miero te jona raj eka Africa kan dunga jotia koka tek ikom Trump me kara me Trump biri loj ubino ngolo konya me miero bini Africa kan aduong to twal so mondang ubino miyo jome Africa kan yigi okwero Trump un ko ni Trump bere racist nyo pohorok ngongo gi kanu eno ya mono dangire tiki kare eto ano tia mito neno Germany alo ber kere Bible politics alo America alo ber kere Bible ngato no koni ya kope politics pero medo kere ticho ba pero medo kere Bible kirango ayiro kwano kere Bible chaki ya gege na Genesis ame peko kopi kom wibie loj lobo unyuru yora pola po pat nyo ko pire yora pola po pat e Bible ame loj lobo no en politics eno so kade ko bo politics do duong e Bible la karu ginor dushu itinan so pei romo poko Bible kede ko pe politics atwali itinan ato an patia ko bonido ticho bado ya chak donyi wibie nyo ngongo gi eto girtieni Bible gudu politics ataha eto kikeni mieru ti kede me shaping politics bedo aber amengo woro chiko ba kede woro kitamo ba miti hotel kede jo no ahumacha yung ame kara Trump tia kwayo Trump oyate lok
kita me beru lok kede dan kare ni ene bino neno ni ugwoho wang kiu gi melo America we jo ma don iyora me chik ye miru don iyora me chik ye pe ya don ata ameni iyora me chik po ye ka da me ya por pijame kobuni timien tamatramien pe ber ti lobo mene komakari Africa kan ame miti anywale me lobo moro ya donye ya liali ame pumi utwer me donyo akari Uganda kan yini neno kom bang kari lera kanen uyini mogo nyo jomoga mo binu chako bitimo biashara lobo mogo oho ma lobo rabu lobo amunu ame udonyo gini kana tie aliali maginu tetimo biashara yini neno kita jome immigration binu rieme kede gi kede Uganda kanen mono Uganda ba udoya liali ame nyurni Uganda dang pemirni dano mor melo mor donyi ye aliali mir don ni beo kede twero na ka Uganda da rieme kede jok kitu kikeni ka nuka gubu wa na nyonu peduong total meketu restriction ne border sogo miyo jo mogo nuka kene donya mengo jo pungeo eni America dang tikere damuenu gamete da peyeni jo moro ya te donyo ilobo gi ata aliali yora me chik peye aka meno kene jora oberu kobo kom tramingo cutting heads Africa ngongo gi yes mena machel kong yina chala kristayo mirin yangi kony ber ka jomi etu ena kony beri miyoda ngeni konya mamino oyae kwene mira jamete miji konyu enu tika kwene ka lowa muna binu miji kony miri ginu dang tiki kanoro ba pora do man lobo tiu bale woki duonga dula chungi pejere kom gamente amo yae loba oho dushunu tikera jenda gi ngoa gin ti ameto binu promoting ngoa gin ti ameto bi chato ilobo wanien meno kenta chato kobi kom family planning meno kena ti chato kobi kom and politics meno kena ti chato en kobi kom na en bura luchuenu iora bor so yin na chalo agam kony peka iwinyi kony ti abinu yi kata beda yom achala kristayo beda wai rang kong tuolo kong at least wai mor kong tem beda tuolo kong atitidi pe beda kristayo medung pe tamo ni uba uchi here uba ukobe lokere ni abinu goyo gum itichi I'll bless the works of your hands, the fruit of your body, your field, your cattle. Nyurni uba petia koboni yin mieru dong cha du jube mi jama mia. Tia koboni yin ti gini chino eno. En agoyo gum iti chino eno. Ame akare tram ngol konya metia binu ilobo Uganda kanene. Kayini maho pur ichi pe agengi yindon pe da agengi beri kwayot pe da agengi warba achalo akristayo. Eka ginu kena medang Trump ubero lohiya ubero kobi kom kuch mewi lobo. Nano lwenti Russia kede Ukraine kucha ubinda ukele wa peho ikare mora me nuni mo moga mo tiu kede me yobo mo sunflower bor wakan nuti raw material ukelo
ba to Ukraine ko chanyo Russia palm oil jami mako kanu the bino team affecting wada te me you well mo ke jamo kane medde malu me pero ko bani maya bol wanya josha pe kwa hawa pe kwa ya to some extent wanga do kwa hi una tinge ni lwanyo kan ti awara nyim Israel yakina Israel kede duima Hamas ametie best Palestine yo Gaza lwanya ti awara nyim yakina Israel kede Houthis ameti Syria kon monu petia tek to al baye gini chel lwanyi chawa ni ti awara nyim i Lebanon kana me umonye Israel ti alwanyi komudui me Hezbollah lwanyang pot gaye kede chele dang ti awara nyimi yakina Israel kara chel kede lobo Iran so inwoni Israel chali tie adipu wich tie donye lwany kede loba pola metiu urumugi i Middle East kunu ame jo ame ti ame chung yung Israel total obedo duong ngere America kar ku lobo kende ba France gi nyo UK nyo kwere nyo German ti ame yo ko eto America ena ye tie ame yo chwaka duong total ame yo lwencha Israel gwo here komu ko gameta yelogi uni tikere jora tikere ngechi Biden obero chwalo konya duong total Israel kere Ukraine but now Trump ubinte koboni chente ame love America te chwalo i lwenyo supporting lobe ame tia lwenya lai sere ni ene en ibinu me binano ni kushu beratie eto wandu shu gel to kor menenno ena ka chako kelo kuchingo ilokere me achel yungeni iranyo kwiro ko yuwa mobede Palm Beach Florida Donald Trump ko ni ijotia bero ko boni ena binu te chako tugulweny ko ni pe eni binu megikulweny ameti awara nyimi mono gineno kobo so ginena te kobo mapoy clear obero ni duonga jotia bero ko beni binu mere lochien obaena ye uye ni en mir bin dai bed president elo America menama piera ngwen wi abiro yunge ko bedo menama piera ngwen wi abich mando uduogu ene bedo menama piera ngwen wi abiro meme yodok lo America bedo lobo attack dohi bina Trump wanu ng'eyo ni jo ame bere chike Bible ng'eyo ni America ubedo loba me war ba bedo lobo me Kristayo eto jodang ame bera wange tuolo ubedo nuo gini shade na Paul tutwal ame nyurni at some point kaya kwalo kanisha beda tie anuongo teho America me tie aduong tutwal lidong petie anuongo America karo kanadang abedo destroyed ko so bina Trump kayi ni bedo a Kristayo ame wae tuolo miero inen ba bedo a period amo ba okelo me yiki yin be yo bere bigina me karo kane abina nyim biana mane chani lobo dushu tia bedo wa lo manta gaye tungi lobo rawo ta gaye kede lobo Kristayo Europe Middle East jammi tia bedo gaye
amete chimo ni lweny nyoro romo bedo tiyo ko nyo lweny ewi lobo nyo lweny nyoro romo bedo tiyo ko ame yin achala kristayo mir beda wang tuolo guni kiu ping bed guni kiu ping be bedo ka ata kiken so umiya na kelo kopi kom Trump nuata mito ni usharing kedu meneno Trump yene neno mere tika kwene an aneno ni Trump ubedo en president ikukome ame America tia mito daneno ni Trump ubedo president ame lobo moro kiken ame kobo ni ibedo lobo ame war ba nyo ibedo lobo o kristayo miero jol Trump akadi kom lobo uchilam miero jol Trump bien gin na Trump tia kobo ama kopi kom abortion nyonyo yicha me wani kom wandu shungeo ni beo bedo gina ber Trump tia kwero tamino ko Trump tia kwero tame miyo jotwero me wo lo hero ko kayini bedo daho yoro wor ko bo daha tal ame tikere ngej de wo yangi ko de loki do he cho kayini bedo cho yoro wo daha tal te yangu ko de loki do daho de mi monyo yen nor kana me miu kwire komi nyo ombon si mi timere bagina me bedo daho dineno so Trump te kobo ni en biro mere lo chiene tie meneno ni America nyogamede ma America umoho chik ame kobo ni tie ka kune jo ario ken ame gamente ngeo daho kedi cho peti moro ha bedi diere kanu eno yinu mier bed daho nye bedi cho pe kobo ni ya ana bedo homosexual tushara bo daho tushara bedi cho nyo alo hero ko aya ko daho awori cho awori yi cho nyo data meto duogo bedi cho yamnu abero daho monno en ko ni pa bite Trump da te ko ni ubinu keto chika tek ikom daha tale mago ame tiu kere yen char gene yen nogo akir tek nyo o yao gene jo me loko ipone a jo ni ubinu keto chik ikom joni ame ngator ki ken ame unero jon ta timo ginni ene ron wo dot joni uto tueyo gi to miyo gi puod alober ke gina gino to timoni kere dangi peo binu ye ya nywal me ya nyomi ya nywal to aro me ya wo loko atin aro ko nyo yinui keti yinui timito ni nywala tina nyaho eta man inywala tina wobu ko timito nyaho pero ya de woter kon ya jo wor ya tina ni u dog ben nyaho ni nywalo nyaho timito loko da wobi mono dango binu kwer ko ni perango binu yeyi jo me di ya nywal te ke loko ngo loko pone atin nere so eno kato kere chiki te kobo ni na schools upuonye nyo jo mogo ame binu kato kere kodi tamie ne tamoni miro puonyo tino ni aten mi aten nge ni a yini nywale bera wobi atunu pepor me yini bera wobi mi aten kodi tamu eno kodi jono dango binu tiket ji itachik ubinu da tiket ji itachik pemiero umi aten nge ni endo bero nyaho ni peda he pore total nyo eni bera wobi ni peda he pore total nu pore ni en mieri ben
bed dog nyaho nyi por ni bed awobi kapuny wale ibedo kodi pone no eno so gina Trump ta lwai eno betia meto kodi gini yene kede abortion betia meto eka i concession speech nyolo kere me ye a locha mulo kere Kamala Harris me chano vice president nyalo president elo America ukoboni akadi kunu uloe ukobo chwake ne miero uchwake pe miero duok chunji chen jo mede kere lweny pigina megin utio meto chobo mena Michelle amen ukobo uberni iti meto ni mon nalo America beda gonya kede twero ikomgi apirgi amedo gamente pero miero bedi twero me kobi dahoni yin chik pu ye timo gini komi yin chik pu ye timo gini komi en ikar me kwayo kwire da binu beru kobo ni miero mi mon twero me timo abortion kai winyu campaign na Kamala Harris oberu kobo kom human rights human rights and get equality ni dia boyo jam kana pole ya ma ko kom abortion nyo onye yi we mi mon twero me onye yi gyalala kede mi yo dano twero me ye me yero kid ngata me mi to bedo nyo ipone dana me mi to bedo ka nyole bedo daho yin miero mi twero me u ya ta lo he dok cho monu campaign na Kamala Harris gina Kamala Harris ya amito ni miero timere no kere Joe Biden dan kere Obama dan monu gina chung yeno dan te koni kari kunu Trump ti loch gin podo yele me lwany meneno ni neno gini ushobere dan ichabit me okarni mon nelo America dan de ya chakudoro ko dore pe nyoto chwe chunji ikom karro a Donald Trump kunu uparo gini kita medong twero gidong abinu beda pe kere me onyo yigi kita yigi miro gini rachere tieni ka daho koketi yindong daho ni bedo kere yamni tim agree ngunu ite yashunu nyo daho te yach nyo ginoro dok te timera no nok tuber mo te ber ya gina wu daho ye te wang ko e komi daho ro ya te deciding te koboni an ya te wanga me pe ro ye gwo katini wang ya ro ya te wonyo ye ko yin dai pe twero me pide pien ngo Kamala Harris koboni ginaere me to kalo no daho mir bet kere twero me loyo kome kane amero pe government na kobeni tim kiti nyo pe tim kiti so tena ndo kita do wilo weti kere don kita do wilo weti awot kere so omi ana tamu ni akel topic achala kristayo kai chwa ko dano pe chwa hata jober ko ni Trump perieka ni pengo ya teteni ngata me jatan kame to kelo gimere mi binu kere rieha duong eno mi okoboni oba okoboni binu tich kere ngata tipe ping me miyo le wich bon ngata ti malo binu tich kere miyo me miyo arieho le wich itineno so Kamala Harris Robert dana riek Biden Robert dana riek adan kom rieki eto rieho no pe obero rieho amo ba miru
ubedo rieho adano me lobo ni yene be ubedo rieho oba kade de beda rieki ngo ka yin pe woro ba ka yin pe tiu gina mo ba miru rieho ni no konyere pe omiyo Bible te kobo ni ng'eyo ba en obedo chake me rieho amenyur ni rieho ni miru chungi kom loko ba ka rieho ni ochungi kom loko ba ame yini bedo president ikelo chik nyo loho ikato kede directives nyo gina jomio tim alober ke loko ba monunu yin na rieho ibon ngata ng'eo ba tero ni yin ngata riek eto ngata me ng'eo lok iworo ing'o kire me lok ki joy jami dushu eto beru kopi jo me timo gina me perwate kere miro ba perwate ke loko ba dano no nu bedo amiu nen na riehi iwang jo me lowo ni eto nu bedo amiu iboto ba so achala krisayo ka pod pe neno ni Trump ubedo ng'ata riek nudang pod pe neno romo bedo ni pedang nyo woro ba behind nyo tigi na me timu ame nyo nu pe ber pe pore ngongo gi achalo en Trump eta chala krisayo ka yate kwero komiteho ba America jo kiregi tiningeo jo duso mier ko petwer ni te ya ko bot li te ko boni an pa chwa ko gini ene ina chala krisayo akade ni ngo mier gut chui ka komini mar lok ba ka ni ngo mier gut chui kitoro akade do nuo ba Kamala Harris riek roma malo yunge neno ni gina metia kobo petia rwate ke loko ba mier ko wehi kera penyoro kado pe wehi kera pen kade chwa dano dong dusha pe ingiu lokeni tia rwate ke loko ba ngo chala krisa mier be sensitive ningiu kwer jamino tia loko ngo rwate ke loko ba ngo tia kwer loko ba ko tia ye loko ba mier bedi wi cha dushu omiyo anata koboni Donald Trump ubedo ng'ata me ubedo kisha ba me miyo Donald Trump kar lo America tie jama Paul ame Kamala Harris kede Biden ubedo pushing dang pota mito pushing kede joke na me chwahge ilo America kunasha ame perwate kede loko ba ami uteng jiri moga me pe chwaho kode jamino mena machel kope onyo yich kaye nano jabuli mia cheli pira degwi abong wen Daud ta koboni ubange ukerre ubano kerre yito tere en ochwe yito tere amenyurni ubange so atin dado yindong yasho no eno no matter kitame yasho kede nudo ba wango ba ti kome nudo ba ngeo eka ibuka ya nyo Exodus chora pierario tiengere a paradise Jacob ni yin pemieri nek atindo kati yi chakari do beru remo mono dong nu beru nuno dong urede dano do en atidong adonyo no eno kayini kwanyo nu por roma e kwanyo dano pien dano dushu dano pe ya te doka dit bano ngora ni atien yen pa pela wa chala te beda dit arom kiti
acha her kitasha ame kanu tota reko wanyo ye ko nu peka ya atene ye eto nudong uneho ngora ko dagunu ngora do petie so abortion roma kere nek eka Jeremiah chora chalti abit Jacobo ni apuot pe akeri to tinudo ana ng'ei eka amaho kope kom en kope bura lui kope loko ipona dano ng'ong'o gini yene romance chora achel tieng'ere piero wi aboro wuot kere piero adek ariyo Jacobo ni pien dong jo ubin uya jo biro ya ko i ng'eyo ba jo te dohe jami mogo mengo pe woro ba uba te bi jalo gi oko imirigi te migi twer do memede timo gina mengo gin yigi miru gunu chaho gini jami mogo nyien amu bedo jami mogo nyien ratio me chol ping robo da wo kwano charolok charkop chura bishel dia para bishel wot kere ya para bongwen ite kwano dang buka ichaya chura abich tiengere piera rio ichaya chura abich tienge piera rio tia koboni chane wiwu wun jame luo gina rachi ber ichane jo kenta luongo koboni abortion beru gina ber loke pona dano kai beru dahe lohe dohi choko ni lohe re beri choe lohe doho daho ko ni be ya jo kenta koboni mono ber jo kenta koboni ya bura luj ber ukoni yina me kobu ketono chane wi tinano ramada kwano Matayo chora apara bongwen jengera para ngwen eka amao kobe kom bura luj irongo kwano Leviticus chora para bongwen apara boro chora para boro jengere piera rio wi ario ame kobe ni yin pe ibinu buru kede icho wadigu kita me buru kede daho jambe otemu kodi timuen miero unegi oko inano mono Leviticus chora piera rio tiengere apara dek te koni jambe timu kodi ginu ya buru cho kede cho nyomon kede mon miero negi oko eka Jud dida poyo wiwa Jud chora chel tiengere abiro te kobani kumen kodi pitimu eno me kope bura lucho eno mio ba binu ukero chana me pe gik chane macha me pe me liel pe gik i Sodom kede Gomora pi kodi timu eno tinano eka iromo da kwano Roman buka jo Roma chora chel tienge piario wi bishel wot kere piario wi aboro moda kobo kom jamino eka ya gege chora ario tiengere piario wi angwen kobo ni icho bino ya weko papere ke totere te wo mohi kom daho mere gin dong pe binu bedo jario gin binu bedo kom achiel pien achiel ka medo kede achiel bedo achiel med achiel bedo achiel nyang chuano be achiel ka medo kede achiel bedo achiel kede achiel enaye bedo ario et achiel med achiel bedo achiel kede achiel ena bedo ario
pien achiel ka inoro koa e kom achiel, achiel ka medo koa e kom achiel, medo rom inoto ka inoro koa e kom achiel, bedo dong achiel, bedo ok bedo ariyo. En churano uba en ang'eyo ng'omie kobo kitu pien daho dong kao tikere chware nu dong onote gino ko odoho jo achiel dong bedo jo ariyo, pien achiel med achiel bedo ka achiel kiken, in pero med achiel ikom achiel itedo kobo ni ti gin ariyo, nu pedo e medo ni kobo ka ni achiel kod achiel. Eka ibuka Deuteronomy dang chura 23 tie ng'er achiel. Tia kobo ni man pijame loho kom gini yene. Cái ini bo da wore ya er ko te lo e dok cho. Tia kobo ni jame miyo jo ngolo kom gi me mongi eno ko. Jamo ngolo kom gi me mongi yene. Nyongi nginyo ko. Jono chik pe oye gi me donyo igora joba. Jo ame ngolo kom gi me mongi yene. Buka Deuteronomy chura 23 tie ng'er achiel to koni pu yeji gi donyo igore a joba. Karo yini wori ng'ole ko te lo hedo ko daho ye ng'olo ko yini daho yo yae to lo ki dohe cho yin pede ng'olo yin do nui bedo me kwer pe mieri ng'ol gore a joba itinan. So en miyo an atamiti alok achalo ng'atame pe abera to jiri dang pe atikere genor ke ken yaromo bera to jiri abedo aka ng'atame maro ba beda krisayo moro atek to twal eta bedo ng'atame ka maro ba maro loko ba kere maro ng'iyo atut jama metatime lobo en mi atamo ni miera loho ye ginien nupore me utujira mu ba miyo gi mot en ya loho ye pekodi wani eto echalo ba mi akisha en atamo kani miera sharing kede u achalo okrisayo kuni ng'eni Donald Trump en amu biro ni abino tiyo tichere gir pi mwaki ang'wen iyung'e mwaka ang'wen nyodo ng'ato kene romo bino hedi diere me mwaka ang'wen ni bet konga wange tuole nen ng'ome tatimere pien binu Kamala Harris omiya tamo ni obedo kisha ba memiyo kodok Trump duogo memede kede loch atam no bedo kisho ba memiyo okristayo dokare me noke me nyuti kombalgi memiya tera yubere kodohi pien keneno mumot idehe nyochana dota me porro ikom loba popat bene ni Sodom kede Gomora kede ibotu utin me Israel kai karame oyagi te por ibale maka pola popat bakore mena ma kwano uneno gini chana duong to twal so kadong Harris unyo Biden unyo president oke kano binu te binu miyo abortion dong bedo dong miyo mon twero me onye yi kita yigi amieto miyo jo twero me wo lokere loke pone gi kita yigi amieto kede bura lujong te beda lala abo ngatora ma ko buginorie nyodong dano nywala tin te loko pone mer ko loko doko daho ka be cho loko do cho ka bo daho ame potidi kado lobo do chaho timer kitu yindo nge ni agiki kera kemo ba
nudo chok to twal itunu ilowono. Umia tamo ni kisha oba ena yo miyo Trump doho duogo itela. Mewek ki joma America kare menyut. Kodi mon nogo no ama ya mako placards adore menyut kemogi kom Trump kom lanyo kwira Trump. En no bedo cha pore megini ya te nyut du boto baen. Kape dano gisha girabino. Eketo girda chik kita yigi amito kede. Ete yagi kipere. To koho keda ngaya lak. Ena yete bedatie. Apwa etek tuwal. Manbo Lao News Channel. Ya Denish Ongora. Bami ugum. Thank you for watching Lango News Channel. Please subscribe for more updates.